I šta kaže sinko, a? Evo ga. Odlično. $130 sa 80. Vidim samo krvnu sliku. Čika Stevo, svaka čast. Kažete vi meni kako vi uspevate, imate i ovako i pritisak i krvnu sliku, ovako dobro imate skoro 80 godina. Punih 80 godina, sinko, punih 80 godina. Da, punih 80. Kako vam to sve polazi za rukom? Lako. Svako jutro se budim pre zore. Dobro. I svaki dan idem u lov na fazane. Kome tako drži u sebi? Dobro, ali nije vjerovatno, nije od tog lova. Mora da je nešto nasljedno. Aj, kažete mi, čika Stevo, koliko godina imao vaš otac kad je umro? Ako kaže da je moj otac umro. Otac vam je još živ, pa koliko on ima godina? 99. Evo, baš je danas bio sa mnom u lovu na fazane. I njega to drži u formi. Ali nije sigurno, nije od tog lova na fazane. Dobro, aj, kažete mi onda koliko imao godina vaš deda kad je umro? Djeli mladiću, ti mene zajebavaš. Ako kaže da mi je deda mrtav. Sve kažete i da vam je i deda živ, pa koliko on ima? 120 godina? Deka ima 118 godina. I pretpostavljam i deka je bio isto s vama u lovu na fazane, jel? A ne. Deka danas nije mogao da ide u lov na fazane, on se, znate, sprema za svadbu. Čiju svadbu možeš? Pa svoju svadbu. Ne mogu da verujem, ali aj dobro, zašto bi se čovjek od 118 godina tek sad ženio? Pa vidite, on se baš i ne bi ženio, znate. Ali kako da vam kažem, roditelji vrše pritisak na njega.